إذا لمحت أناسا طوال القامة شديدي السمرة أكثر من باقي القبائل الإفريقية، ثم رأيتهم يتنقلون بخفة بين المستنقعات، وتعرفت إليهم وهم يرتحلون بأبقارهم في فصل الخريف موسم الأمطار على امتداد الأراضي الغنية بالسافانا وعلى جوانب نهر النيل وروافده حتى يستقروا في مراحاتهم ومراعيهم، فهذا يعني أنك تعرفت على قبيلة الدنكا. ترجع أصول قبيلة الدنكا إلى الشعوب النيلية التي جاءت من سفوح الهضبة الإثيوبية منذ زمن بعيد واستقرت في جنوب السودان. الدنكا إحدى القبائل النيلية الأساسية. تنقسم القبائل النيلية لمجموعتين: النيليين الوديان، بالإنجليزي يقول لك lower Nilotics، النيليين الحاميين، هؤلاء بيسموهم upper Nilotics. والدنكا بينتموا للمجموعة الأولى اللي هي مجموعة النيليين الوديان. الدنكا بينتشروا على النهر النيل وفروعها، وبيسموا هذا النهر يسموه كير. كير بلغة الدنكا معناها النيل. الدنكا دي القبيلة الوحيد الموجود في دولة واحد، لا بتلقاه في اثيوبيا، لا تلقاه في كينيا، لا تلقاه في يوغندا، لا تلقاه في كونغو، في شاد، أفريقيا الوسطى. كلهم موجودين في جنوب السودان وفي 7 ولايات في جنوب السودان. يتكون جنوب السودان من 10 ولايات يسكنها عدد كبير من القبائل، الكثير منها لها تواجد في دول إفريقية أخرى عدا قبائل الدنكا التي لا تتواجد إلا في السودان. تشكل قبائل الدنكا في مجموعها ما يقارب نصف سكان الجنوب، يمثلون أغلبية السكان في 7 ولايات هي جونغلي، أعالي النيل، الوحدة، وراب، البحيرات، شمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال. أما تواجدهم في الولايات الثلاث المتبقية فيعود إلى هجراتهم أثناء الحرب الأهلية، ولا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من تعداد تلك الولايات الثلاث. في معظم هذه الولايات بيشكلوا الغالبية العظمى. تقديرات بتتحدث عن ما بين 40 ل 50% من سكان جنوب السودان. الدنكا من القبائل أساساً تمارس حرف الرعي في جنوب السودان. فائدة بتاعت البقر ذاتها الزعامة، لأنه بيزيد من قيمة الإنسان، لأنه بالنسبة لهم اللي عندها بقرة بكون عندها الوزن في المجتمع، هو بيستخدم كمال ذاتها للزواج، دي واحد. دي بيستخدم ذاتها في حالات بتاعت الدية. هاد من القبائل بتاعت الدنكا ذاتها مشى قتل في مجموعة تاني أساساً بدفعوا الدية تقريباً 31 بقر. دي جزء من الأشياء أساساً خلى الدنكا يتمسك بالأبقار. كان ما يوق بيير بياوين بيشيل وين تهو يبقى انت هو ما يجي كان ما يكشي ما ينشيل من براغ عن من كان هو ما يكشي وين تلو لا كيان هو بير وارقان ديت بير هو من فين أشودك ريني باقي عمر توي ما رام نياي هو عرار هو كوغايان ويشام بالك بيكتر كاشاموي كوكور لا رابران شام لا جنيني كيوين كوين اي مو بفيرا شوك كين دي شام كوين شام لا غير فات كاي كتغي با كايات كمكتو كفوغين واولا وجي با بومر ماشير كراج ران تو كلا بوت كا ديا ران دلا وانا نيا بن دون كا شي liet fadena wen pinya cha we kalap kamad ka werwen liet kujala werwen ake ga ja
ake ga mat bi a hot gwir ko aror ke ga but ku ja yu ko ki abrer fa da bayul na pa ka dia ka ben yu ai chang a hone wang le ka cha ma ya ko chi an chi ma ya ko cái dia yeu ku jala no ne na jange ta chiro ro but ku jamung nom kala ka ya ka jo an ya no nger ku ja yek der ya ye wero ke chuo yek no men ken e jal ga kwa ku ga kwa ye mai do mi na le ya ka do ma pur bo luok ku chi ke gut bi chak bi chi ben na won la pe ya ga men ko mer ya kwa raมันตีนว่าเต้โน่นอีโรรมันแล้วเกเลยเชียงด้านพันม่อนจางอีเนี่ยปานบุลอยกุจลาลวงดุกุตากุตินอีเนี่ยปุรกูยังไงไม่กังการ์นายอันยารันเดนยาร์กวูร์ละบิจามกวูเนี่ยก็เลยละเบะกูบุกทิ้งละกเวงบวชกูบวชที่อาร์กุตบีเนี่ยยาละดอมินบีวุนยอร์ชุกพิวbeting dun won bu go pial der ya e we ma ke kam yerwin angu ya dit ri na tet bu nun tok tan ka chiam angu kwa chiam ko ka ke ga ye ma na chul pin la ka ma ja tu ka chuk ku ka ja la toy ker no ku ka ke ri na ai ke na ye kwa yal ka kai no bat ka em mo yen la ro be cho bu ka yip ku wi ka pin ku chen ga twa bu ku kudu mau bu but na nya ga la ro bin ka ko ba mu nom na yu tok ka tik ga la tin ke ga non den wa ji ngir wa rut bu yik bu tol en te chen o ba tin kan ai da chak ba ja lu piat ka wi ga pur na chak rap kun pur we tiang du ka pan ka na chi top ko leg luak ka tam ko ku yat ka wet ku yu ba chali ai ko tek ya ale o kielo o ka dik ka yige ku don o ka mit we me de wang to mit won ta ba ka nyang mit ko ka ku chi we ga ka dong na la ta kun tin ka yin jan la wen nga wen ja ka ba chen mà cái da mát kêu chăm quên mà cái chăm kêu chăm thì cái cara un cho un bài thì cái cara cái bè biu cái tệ mít quỷ mọi như nhìn mọi ấy nó loài bài cái cho nên ta đẹp ta bag pin là cái ba lô nhà riêng anh bela ye bagwar ko kulatik le domi blanger ale thongar kalarok kulok ben ba kang duot ale ben ka ben bela bedong ba chelo kular ba rap ba ke gala wer dit ta na chak chop ni chirak tol kan be duk ten bala utik ba ka loin fujal ben ba tok ba ka ben bi loin be ya kitik
cho là cá lôi tôi cá bắt thua thân mít cái cá bục lôi nhà kia tập bè quên Wede mo jam yare ay yektik wene ko met mantin kor pa ken yen ki wen ko ni arian abara ariali prag la pe ka muk ka buk jen tu ka o ka wen myar ay loy ka dun po ka loy ye ben ye wo ka wi la wen ka in del wo yok wi ran ka del yok kan ko yi ka pir pa ta ma yin ke cái nó cái phi đun phát phi kiến cái đợt bên ở đây anh mê từ chi chọc bên nọc thân nhỉ ở cú đi nhá Iran thì đi á Iran cho coi ai cha cái cà phê cái quý chỉ bên cà kiểu quân đến cái ô cầm mày cái ô mì rết cái ô à cái đấy gì oga la domi kang ai ria pa oga lui oga chi loi o kyo go mo tin oga chi ya a chu loi oga ya ben chi la mo ga ben da man cái ba lui ni ra gi cái te cái gì cái là lo thêm như mình nào bên cái đồng cặp ba lúc đuổi ai ba cái loi a khôn cái việc tục الزراعة دي أساساً يعتبر يعني شغل مشترك بين المرأة والرجل بالنسبة للدنكا. في الأساد الرجال شغلهم الوا أسادة الذرة دي واحد. السمسم دي أساد له بتاع المرأة. الفول أنت بتلقاه مشترك. نبي أقول يا أبا نبي أنا أقول يا أبا kéo một quả cơ, nên ông quên để cho cái duy cái cao về loài đến cái gì cả, bây giờ là một con đi, về loài đến cái gì đấy, thêm cái này thiệt, cú giờ cái loài cho cả phi phải, nãy là căng cái gì à, cú giờ là thuộc kia kìa, à chứ đây, cú phán cái gì, cao cái này chế cái đấy. Cái đó bà bé cái nó đi ăn bên này ăn đây bé tiêu đi à lại nuốt cái chuyện đang muốn chân cho nhiều chè đi cái chiếc cái lui cái này Eneril. Okay, ta chin tiek bata ba. Kayina pur
pora ko du na cha pur ko ino ko ko po ania ba pon ke tik na le ke tik ka be bela thadi ko dong tin na le to ka ko taweng dom yin la ba loy twek ko ben ka ka ba ke ba win kiar ko ku jol ku jaw ko loñ bi la ror kala bi ok la ba ka ba bi mai ke ku nien tin e loy te e ja ja ku kin tie ka ke ja lo ku le tik te chi tik tie chi wen là nhọt wal cái gà chia phal cái na chi rap chi dit cả chỗ đuôi cái chỗ đầm lum kurer apo mà cái tia đuôi الرجل غالبا بيكون في ايام الزراعه بيكون اساسا في المزرعه يكون شغال. المراه عليها انها تجهز الوجبات لكل المجموعه، دي شغلها تجهز الاكل في البيت. Cái chú giọt chú hết được. Có rất được đông có lúc chăm việc hay là rất không vậy. te ting di mo tin ka mi ta ke ya mung ni te chi we ya ko di bala tik kuin di tie ka mi ta ke mung ni man ko ai lo الحبوبه دي العرافه عند الدنكا هي اول حاجه، وكده النهار الناس تكون مشغولين باشياء صغيره. شغلها هي رعايه الاطفال، هي بتكون بترعى الاطفال الصغار ديل. وفي المساء الناس برضه يكونوا مشغولين باشياء اخرى هي اللي بتحدث الاطفال كويس، بتحكي لهم قصص عن اجدادهم، ومن هنا بتبدا تحفظ اجدادك اسلافك انت منو من هنا. وبعدين القصص الخياليه الكثيره ديك بيحكوها لهم، لكن في النهايه هم يعني دي الناس اللي بيثقفوهم، ده المدرسه بتاعتهم، ده المكتبه او الاولى بالنسبه للاطفال، وبيلقوا منه الحنان. Yang pandang, aman bu, aja dia, dia mannya, ketiak hok, mannya tiak weng sidi, ketiak muat ya tom, kebe ketiak tungguan dia di, ala gua pani gua lagi, pur ku dom dan, ben nyan dia dah, ben jal ben dit, ben tiak weng sidi, ketiak muat ya tom, ula dia kalau tok. Em thấy pan thì giá là vậy chứ, pi mình thế này trái dài vô, cái chiêu quên đi ăn cái tia, quên cái tia, ai từng cho là út cái lồ, cái chiêu vô là vô cái lồ, qua chỗ chim năm bài cái quả luôn, đàn là ro gốc, mua quang với bà ra bà bà cái rồi cái kia là cái bà cái mò, nên là lần bà này để lối, cái giá là đồn cái hôn. Berap, betung tin, berkawan, bertala teh, ditok, baca piu, ni kalah, kaya loi pandat eh, ala reali, kababe gue, baca li buai, boleh domi teh ruker, bela bupur, ala kul, babe, betet.
Tức giá kor qua kor won tu. Buka ku juga kot. To galo nyakal tidit. Wa ki purpat. Wa galiu. Wa bi. Ate ya kor. Buka lu. Dad. Lo kudim yamo. Cham. Dad lagai we. Buka uka. Ala bi abi wai. E wol kai kok. Bu wai. Jal kor budim. Bi kai pur. Damit. Yenti. Kita luel. Elai wa. Elai ha. Đang chứ cũng bút mà nó quay được ở vui bốc quên bốc quay lì kình đi lào bây lại sang là coi lấy cái rồi na bột là cái pial cái chế bên chăm cái à cờ rồi Warentian dia tie kawamat ko in cha jaban nyawut ku chian an jate bai panda utung wama di de ta tin bai kan mi chian jaban ke tung wama di kan mi jaban ko we ben tian ge be dong bai la na ben wama tu ben ben bu tie kan jaban ko we ku dong tin kan bai tung wama ko bu wen ge ko ma jarer bai di harja wer be bai ten ko re tin pat en ke ni chiang dan panan mon yang kan ke ana la wama ka angwan adiak ko en wan wona tawti ko jala woni tie wama di tie wonda di tie wana won chala na koy diak te tuen te للدنكة روتين أساسي في حياتهم اليومية وحتى طوال السنة. في شهر 4 شهر 5 بيبدأ الخريف، بداية النظر بتاعت الخريف، فالناس بتتحرك عودة من جديد لمناطق الإقامة الدائمة لحد ما شهر 5 شهر 6 كل الناس بيكون تقريبا وصلت محل الإقامة الدائمة، وتبدأ الفترة الأولى بتاعت الزراعة. ke udia jamadi ben un rienti ku un ba ku che deng tok kamadi maga chat ala ben ya ka ga puj be ba parak bela to ku ira no jetiek dong bai be lokpur ku dong ke ga ben makalo mai bin ga lu go jog takorin le wi ni wetok bi yad wen chok bala pir wen ay pandun ge wenin ka le bu me da mo cha wen e yen cha dino ke yen na nya na den yar ka le ba nya yen biatik wen ne tiak ba bana wa che tie we ka ke mu ke lo wen kan
mora yo gudi kujal mit ban dak bi tar bi kay bi ka bebe kala bu yo ko lat mi tam che yang bi tam ke biok pap te ka yen chieng dan pan mo jang along ok ye amati wada ye wari ko ya kwet ko mai utiali ni tiar ku bi ben koy ladda buni tiar ku di ben anok fin ke ya bawari ke lat burut ben wede na tem ka to kayit bi ka chira bi ke jam tin beliu yen ke ka wari bi ka lat tan ku lat ka tan bi ki yit yen ale tok bi pin bi bra bi wi ka bi do mi chan bi wel ben aloy bra النجار اساسا يعني انواع بيستخدم ذاتها عشان يسوقوا الماشيه يسوقوا ابقار لانه الابقار ذاتهم بيكونوا متعودين للسود النجار الابقار دي بيكونوا بمشوا الخلا دي جديده عليهم انت هنا في مراي بتحاول تعمل لهم اعلان بشنو تعمل له اعلان بشنو بالنجاره لان لما تضرب النجاره فهم بس مسود النجاره بيجوا في محل النجاره دي يجي يلقوا دي المعسكر فدي اساسا كالدعوه او الاعلام لابقار ذاتها في الغابه taji ku jok pen wan lat pen bet ku jol tok na pen tuk ko ga kwa to na den twan ko ga jok ta tawali wok bi wo mu يعد مهرجان السمن مهرجانا احتفاليا خاصا بقبيلة الدنكا، وهو من العادات التي تميزوا بها عن غيرهم من القبائل. تقوم فكرته على قيام بعض الشباب بحبس أنفسهم واعتزال الحياة طيلة موسم المطر، موسم الخريف، فلا يراهم أحد ولا يظهرون على أحد ولا يتناولون خلالها إلا الحليب كغذاء لهم، ويفوز الشاب الذي يصبح أكثر سمنة خلال هذه الفترة. rian aja chia weng de chin karuet men ken kala ba ja dom pu ya di tok temen ba ja mukala kamugi ne paidi ayira ken ku nyan raken ku jala ka baidi na jeb ken ata tin kama ta chi lo dir
pen bed ken kalor jal tok kaya jal chat pen bed in touch tok when you cho nyong ayok in la wunden ale ben to le kwat dog ben le rir bong ja ruok bu koy la kala na je ben ka kwat te bud ben kwat ci tian kwat ci chwa ka jal men lor ai binda te chin ten bu do ko bol wadi ko la ko la no ko to مهرجانات السمون دي اللي بقوم دي مجموعة من الشبان دي المجموعة أساسا بمشي المراح فدي ببدأ مع الفترة بتاعت الخريف المطر لما ينزل الشباب كلها بحاول 2 3 واحد كل زول بيكون قاعد في حتة معين وهو في نفس الوقت بعدها هو يشرب لبن وما بصار لناس ويكون مختفي لأنه بيكون عنده ولد أو البيت قريبه بسقيه باللبن وهو بيكون راقد في الحتة دي يعني شراب اللبن يعني في الحته دي لو قلنا انه هم بيشربوا لدرجه بتاعت الموت. ganun luai wak ten pen panan wa yang ku mai wak ku moy kai na labi wak o wi wal ku da ke te chini piu ina wai wir ba ke ga da ku na la deng twang kala ko ga yo ton dak ya dak ke loy win jol riam du gwe tawar kin ke mai kain jabare ku dak ka ben mai lad ba ben ba ku jolo poj ba yuen mi dong ba ke koy dit ku jol kwet bala toj bala tej lo ben kala ina ba yeran ji chwa bi ting boy kwang ba rai lip na chi nya chi ja kwang kain na mor kala tinjirin ti du cha tol yenten alaydi tuk kuro kudia kungwan kudia kutuk kuro kudia kungwan kudia tiar asiye ngok tok dan kuyen kinten gating den atan nom twengi den kwaji nom ichen den kuna ya gor kun longa ke ga palten ke ga palten kuna ya gor kwan ka kai chok pin ten awo kwe ku pan long chiang a thagi wo ten ele long ke ne lui la ke dang ken yin long bi ton ele chiang de in direk ya ga chola tu mi na ka ngwala kuna ya we ga tu we ga yu ke lui bana ten. مؤخرا منعت الحكومة التشليخ، حيث إن هذه العلامات تدل دلالة واضحة على الانتماء القبلي للشخص، مما ساعد في انتشار التفرقة والتمييز في التعامل بين أبناء القبائل في الجنوب. ملايا كنت أجي تشين شوذ بي جوانا ليوثار فنيلا ليوكو كجوال يوث لاد بيين شي تينكار وانوا ما جاغا كالغول ما جون رجب ري ما دون ما كور وادير ما شاتيم دين ما شاري دينغا ديرين بريال نياك awin marial dien kawin shul wandira dwai maguro dwanane marial ma ya jutegi kaya yug lagu bikinde
ni chin ya li dagi nguriya mariala wer gol wedadye wadi dadi mariala diri de majungdir pinya jeme kaya banna lekbi awle biar uni banya wle biar un bay bay ayu kurno matan uni dong aliap gan join makur Gorol na wen vil una waindane una gol ma yoga gol nyonga meran jefung weri chilel دخلت الغالبية العظمى من قبائل الدنكا في المسيحية الكاثوليكية منذ انتشار الحملات التبشيرية في الجنوب السوداني إبان القرن التاسع عشر، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التمسك بالكثير من عاداتهم الإفريقية الموروثة عن أجدادهم، مثل الإكثار من عدد الزوجات أو اللجوء إلى ساحر القبيلة وكاهنها لممارسة الطقوس التي تتعارض مع المسيحية. هيا بلغات نقم الوطن ماضي يدوري لو دور يا وني ما يند كالوال كما يودو الكجور جزء من الثقافات تاع الانسان part of the culture. الكجور دي نوعين، دي المجموعه الاولى دي spiritual people لان اساسا بحاول يخلق يعني علاقته مع الله، وهم بيستخدموا اساسا عشان يبني بو الجيل. فالكجور دي اساسا دي عشان انه يوقف الناس من العادات الضاره. كجلوي نالجلوي هلاينو شبشي بينو ما كنيوت بلغا نيني كان لا ناكي بينو أغيبات كان لوي كوشالا ينغم أنا وي موا ميور كارو كوي وي توك كانوان يوك تون كارو كوشالا داو كارو درو كاكايا نوكين كاكايا نوك بمن كوي شيم مايتين كوشير كيكتين Tang ni tang a tera kol ma cha ga yong ka nak tang di do na guk a yong na gan kriya ku cha ngoi he cho la berel kdi da gong cho la berel la a yong to ga liab chimen le ha dong wa ye ko ma yo ga dong wa ye ko ma yo dong wa ye ko ma yo ga dong wa ye ko ma yo yong to ga liab chimen le ha yong to ga bir chimen ding hay yuang thok a bir chimen ding hay yuang thok a liab chimen le yuang thok a bir chimen ding ka pat in ya wiyo la ba welum ka yang wadi ta ayat pat kan wadi ta kan lo ngadi ta kan in wadi bi wadi ka diet ayan da ta wa bi wadi be wi wadi ba be wi bà bê quý là gờ quá đi được bà bê cái dòng đi ấy biết là cho cái yến của làm yến cái mà nó phối mấy làm yến làm nguồn nào cái lại chạy nấc quay trai yến là khách mà phi hiện thế tình kia kia ấy khoanh quê mình chơi đầm coi cái là bên là phun nhạc cả bên là cái nào quá quay chơi qua phun vào thì phun đi ra càng thủ để chiến thủ cả bên nó đầm na pir ko choya jot pi ka ngot ka yi kama yudu الكجور اللي بيدم بيقول له كجور الروحي لانه الزول ده اساسا بحاول انه يخلق علاقته مع الله. وكان في حاجه زي العناية زي المقبره كده، دي طبعا دي المعبد بتاعه كويس، اللي زي القبر دي المعبد. في معبد دي بحاول يمشي يصلي لاجداده
كويس عشان يهفي ويبارك في الاشياء اللي قدامه. كما يودوك واي ونا يالبك شيلدو بتندك شيلدو بتندك tang đi tang ate ka kon ma cha ka jong ka nok tang đi đâu anh nào bước ta ying mong ko ta ying mong ko ta ying mong ko ayong na gang kriya ku cha ngu oi tang đi tang ate ka kon ma cha ka jong ka nok yong tho ka bi chimen ding yong tho ka bi chimen le yong tho ka bi chimen yak tang wa na ya gang tur ka wa to dia ku ri ke di won makir ke di won mangadit Watuk. Ringin def jema jeta biya koltan. Ringin def jema jeta wa ringa kaina etir ke charan mana kuram nyara. Gulgula gulgula waya kawaya. Yara jiri chana. Warwaja biano ring. Ai wadi ta. Akache wadi thiu. Kwa ke wa thiu ka. Zera ka sa. Yana kan. Ia wem, ia tok, ia jip, ia ran, nyai ke كيف كم وبيك فت في مجموعة منه يعني بحاول انه يقول انه هم بيشفوا الامراض كويس وهم بحاول يتبعوا افكار عشان انه يكونوا يشفوا او اساسا يحاولوا يتكلموا ويقولوا يا اخي المرض دي يتحول من الجسم الى البقر. we ga ba le ya we pa mo ro ben mar ko put loy ko tok ku lak pen ke loy nyali ja ba ku jala akuma batan we ka chin mitila ai ko ye ni ba le ya wa ni ba le ya ni ba le ku ta kai kiatin ku kwar ka loron ku ta da rir ka tin warir ka nywani wala rir ka da pat aba ala ka yin ya ra ku yin no ma yin la ya ko awi Tania Rana Kidi Ala Kichol Kichi Bang at a thing, Kigam Bang at a thing. Kia Bang Lue Banya or coin. Del Yak Ben Nial Kaka Wigop, Kukalang Niali but Jog Dog. But Dr. Wagogi, Queen in the Mugri, the Terriuti, Kay and a Biogain. Ten Kidin, Brudloy, Chaporia, Kay Weep at Machaka Baloti. Cái đi làm cái chiếc cần bị áp phá bên dưới phố, bà đàn chi gió, cái kia bánh lôi này trâu thì, bà coi thì bà liệp chi lôi, quên đi như thế để khiến nó phốt, cái này là phố nhà bà thế à, có cái quên này kia ra bên này ra nhìn thấy phố, cái kia bánh đun nó thì. Cái jam về nhà bà quên khu riêng gì bà cái giáo quen bên khu yên để jam đây để là chụp tiếng của nó một tin cái canal luôn qua lối đẹp qua rừng của bên nhẹ của quẹt kín yên nhà bồ long thế phần ăn muôn chẳng giá cái nên mà tar cái riêng thì cái mục của giá có chuột del to ben ko nya to la cho la ko ka ben tingran to bi ga be bi ben aga den wa ya ga be ka ja ben aga ran to ngawen kwa cha wi wa dia ende da ne ko lo enten ku chicken ku ta tong ku chi ja ken be na chi ko ben ken kala ke ne le ko ro be le go en ke ko ni ne ken ke mu na cha lu wo ke mu ken ku mu tong gala
in tin no ma wo chalo tan nya ra da kan ta ben ben da ni cái cả cái liền cái một thiên bảo là thế ngõ cái lưỡi lan là thân ùn ta coi là thế nhẹ thứ mà cô bảo là thế gì thế này nó còn cô bây giờ giờ biết lâu thì một thiên nó là tiền đi ăn đó giả khí rồi cái cả do cái làm một thiên mà chim ta cái lôi bị cái chọc rồi vậy đúng rồi nó cái này kia là vấn đề cũng thế như giờ là cái này cái mà rem cái gì mà cái đun chiên mà nó khi cái lá này yếu bị mà cái lưỡi đó cái giá đồng trên cái người nó một trên nên đỡ đó ok còn phải bữa nào chiên mà cái đó là cả thun mà lì chơi ngonเลยchơi làm đó mà để ăn cái làm mà lên đó mò thì nó lên làm cái mà luôn mà ý là cả những cái này là và lấy cái nguồn là quan gia đầu tiên mà lấy thì là muốn cái